Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pensamia panutuluk tanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging kaya hadis amia katite yang ku Abi Hurairah radhiyallahu anhu abi teruyan teru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guwani adin wallahu ta'ala so Adam alaihi salam. Nah ini po Allah Ta'ala so likodu Adam. Na miyaulug makapupong ko likodu Adam agyan ko tuwa langwa na niwa pagadidin mo Allah subhanahu wa ta'ala. Maana langwa na tawa pagadidin mo Allah subhanahu wa ta'ala. Taman sa alungan na mori. Nabubiyali pa no Allah subhanahu wa ta'ala si kulangwa ng bawatan no Adam agyan ko tuwa tanda sumisindo ama pada dalam sagyang kutua pagal tanong bawa tanong Adam pagal tanong bela amata bawa tanong Adam alaihi salam. Urian yan na piyaki ilay wallahu ta'ala siku Adam agyang kutua mga bawatan yan. So kay ilayaw Adam alaihi salam sagyang kutua mga bawatan yan mga tao pagal din wallahu subhanahu wa ta'ala na ini isa Adam si kukad na niyan. Hay kad na watigyan na antaw asiran. Natigo Allah subhanahu wa ta'ala kina natigyan sumbawa ta nakataman sa alungan amawri. Mawrit Allah. Na adna miyaylayu Adam alaihi salam sa gimutang bawatan niyan sa katawa mama mawrit Allah. Kaya bubayaan niyan agyan ko tuwa sindawa mapapadalam sa gyan ko tuwa pagaltan ng bala amatan yan. Na ini isa yan. Hikad na watigyan na antaw to. Natigo Allah subhanahu wa ta'ala agi na natigyan na mama padatigyan ko bawatan ka pagkataling umasi ko pagkauriya tigyan na mga umata. Ayay pematurun na Daud. Yang ngaran yan na Daud. Ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala. Natigo Adam, hay kan nang watigyan na pira tigyan ni biyaling ka tigyan na mapugumurian. Natigo Allah, piya ka pagididak na tigyan sa 60 ragun ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala. Natigo Adam, hay kan nang watigyan na uman ning atigyan na giyang kutuwa mapagidan diyan sa 40 ragun sa siinggal lubat at tigyan si ko umurak na tigyan. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Sagyang kutuwa, kaya umani sagyang kutuwa mapagida do Daud, mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala, na so kaya umagyang kutuwa Adiyal o Adam alaihi salam, na miyakaw mo so malakal mo. Na so kaya pa kaw mo no malakal mo, mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala, na miyakagiraw so Adam alaihi salam si kumalakal maut atigin na ito atigin na dap natigin mo maso adiyala kang sa amkalam buang natigin sa 40 lagun natigo malakal maut bedi ko natigin na inibigay nga tigin na gyang kutuwa 40 ragun si ko buatan ka pero kung buatan ka aso Daud alaihi salam ma'urif Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ko tuwa kaya pa kung malakal mo si ko Adam na kaya sang ka ang buo Adam alaihi salam sa gyang ko tuwa kakuiro na malakal mo sa niyawa sabab sa gyang ko tuwa ay pikirian na ano na damba ko ididiyan sa 40 ragun na pitero no malakal mo taginan na 40 ragun na ginaso inibigay natin ko daw mangurip mo Allah subhanahu wa ta'ala. Orian yang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajahada Adam fajahadat dzurriyyatuh wa nussiya Adam wa nussiyat dzurriyyatuh wa khatiya Adam wa khatiyat dzurriyyatuh. Mana niyan in siyang katigyan no Adam agyang kutuwa ka kaya pa kaw mo manakal mo dina inong kiriya nagyang kutuwa ided inibigay niyan si ko Daud alaihi salam. Ito tigin ni sabab pambu
isumbu wata anu Adam na pugong kiratigin mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumia lipat atigin su Adam sa kalipatan niya no to na miya bali mamusumbu wata niya na bara lipatan mangorip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nagumia kanggelubog sa karibatan so Adam, namia kanggelubog mambus sa karibatan so bawataan yan, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan na piyano tuluratan o Rasulullah na madaklan dawa na kekuatan ron mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sa dawa na kekuatan ron, nagyang kutuwa kay ilayaw Adam alaihi salam, si kung bawataan yan, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. O dairan panakaadin mangurip Allah sa pitagdirun Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu pun mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kiyong kiro Adam, kiyong kira niya sa geng uto ida da inibgin niya ko Daud, apda penasibut no sa geng uto katirun Rasulullah. So kiyong kira tigin no Adam, yung kira mambatigin sumbuatan niya, mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana asibut nun na ikira akuan na aya sabab di ka pakagperangay o bawataan sa parangay malagi dumapya anta kamarata nami sabab si ko loksyan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala o di napakasal yan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pada punya sebut no nagyang ko tuwa miya pagidad o Daud alaihi salam pagana yang mapagidad yan na nampulo tama sa kiyawmanan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyugyan ko to pa na kaya kurangi ko edad o Adam sabab sa ko ta kini pamaganian o sabad ko mapagidad yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan ni mga padami panutulog tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.